Hey guys, welcome back. Ini chung một cái thang này, rồi vlog này chung đi, chung thang này. Ujjal, one only piece. Ini Ujjal, right kay itu guys, tim yang ke ketal bike ini scooty. Tabok kali tahu scooty lama. Lama gagak, ono uti lama. Guys, ono uti lama, ya. Lama gagak. Angin dulu ya. Oh, tuh, norok na mana guys. Sini Tripura. What Tripura? Menunggu di pahar guys, menunggu di pahar. Dislike. Mau ke sini cave. Oh, mau ke sini sorry, udah ke gate guys. Orang naik mana? Gate. क्या बोला तूने? Hah? Gupa. Gupa guys, coba ke sini udah gupa orang naik mana? Bra. Tama sana guys, norong naik mana dong nih guys. Now, Tangke bike bondo khair naik. Kisah saving. Bike. Oil sa save khaine guys. Tamang taon yung guys tungke rang kere bro. Kauro kisah save khaine na ko. Sa timag bay cholan na ko. Rang rak tuloy. Right. Dahil ano yan, norok. Sini enjoy sa di. Obo kay sini mini megalon ini pumunta. Abay no. Sini. Ini lagi obo kay mini megalon, mini silong. Yes. Orok tukang mah payo, polusi rok kayo na payo. Tay. Di norong na man na guys yan ni view. कति गरु Guys, तिम्रो look at this. गर्देवा बबेलैमा कल्याण Ini ngay borok kisah kom. Wati ini kisah bab kay ba. Wati do borok do kay jagya. Norok. Baik saya kisah komen guys tadi guys. Cara-cara new tong nai borok kisah subscribe kidi. Guys, borok kisah komen kay di. Description link tong of Instagram di kisah kay follow ro kay di guys. Pero guys, Norok. May matong ni dini kuno just entertainment kuno ya, just travel kay ma. Ini kan travel kay mismi. Kay paano ayop norok kisah hamdag nai. yeah. Ada. Yeah. Ya. Oh guys. Enjoy the view guys. Don't please come. Tabok kisah sini Uzala Sauda Rizak ini kisah saro nungana. Orang naik mana orang kayak kisah ono uti lama oh. Park kayak kisah garden kayak jatuh. Orang naik mana. Look at this guys. Orang kisah couple long nih guys senam Zak orang jauh aja kah ini cak kisah nungana. Berasa kan? Nah jalan ke? Pas sit down. Ya, guys, jangan mana caca. Kita nungguin orang mana lain Ganun ini vlog biking cha. Sada kan kisah like kiri, subscribe kiri. Mana nih? Jatuh nah hambay.